Sanibonani Thokoza. Igama lami ngingumduduzi Hlatshwayo ngikhulele eNgwavuma enyakatho neKwaZulu Natal. Ngisakhula ugogo wayesixoxela izinganekwane Ezimayelana nemkhofu, omantindane, ukuthwala, ukuphehla izulu, omamlambo, impundulu, nanokuthi uma uhlanganisa umuthi othile nomuthi othile kwenzakalani, nanokulapha kwesintu noma okwendabuko. Manje sifuna sihambe mina nawe siye kulomhlaba ongaqondakali. Sifunde okukhulu ngawo. Sifunde nokuthi ingabe yiqiniso noma inganekwane nje esasixoxelwa yona ogogo. Asambeni ke. Kwasukasukela. Namhlanje ke ohlelweni Kwasukasukele sobe sikhuluma kabanzi ngeMphophoma. Abelaphi bendabuko abaningi abahlukahlukene bajwayele ukuyisebenzisa imphophoma uma kwenzeka besiza abantu kwizimo eziningi ababhekene nazo. Abantu abaningi abazi ukuthi ngempela imphophoma isetshenziselwani. Namhlanje ke sofunda kabanzi ngeMphophoma. Imphophoma ke amanzi lawa ehlezi entabeni othola mhlambe kunasiziba nasenta mhlambe ukuthi indawo le mhlambe liqhuma njengoba nje uyibona nje le ngaphezulu kukhona into lena eyisiziba bese ehla amanzi bese wabiza ngemphophoma. Njengoba nje umuntu owelapha ngokwesintu imphophoma isiza ngokuthi kunabantu esibahlambululayo abanye abasuke mhlambe benezithunywa mhlambe zivalelekile zingakwazi ukukhuluma. Siyabasiza size labo lapha emphophomeni bese baqhuma bese bayakhuluma. Phinde futhi ngisize abantu laba abanama business bezongibalalisa igubhu la khona into enisuke ngizoyidiliza abakubona bese kuba ukuthi ke sebeyaphumelela. Ola suke siqale lapha emphophomeni ngoba imphophoma la inendawo yakho kuningi nje ngakubala ngale mphophoma. Umuntu engimise emanzini noma emfuleni kuyathola mhlawumbe omunye umuntu mhlambe unesinyama mhlasimbe omunye washonelwa ingane. Angikwazi ngilethe emphophomeni ngoba imphophoma inomkhuba wayo njengoba ngeke ngasho. Umfula mhlawumbe abantu abanjalo mhlawumbe abashonelwayo mhlawumbe umuntu mhlasimbe onesinyama mhlawumbe onesilwane mhlawumbe ngizomhlamba lapha emfuleni. Emphophomeni lelo ubunhlahla engiyenza lapha emphophomeni abamabhizinesi abafundisa abathizeni abanamasola amakhulu abafuna ukuthi amasola abo ande ekhule ngibalanisa zona into lezi lapha kule mphophoma. Ngiyakholelwa kulokho ngoba lana ngifika la ngifika ngiphahla lapha ngicele enkosini yala ngoba ikhona imikhuba khona ethizeni engiyaziyo umthene kufanele ngicele ngoba ngiyazi khona bana umnini wale ndawo lena bakhona imali ezimhlophe esiyiphosayo. Imali emhlophe suke sicela kuyona ngoba siyakholelwa ukuthi njengoba singabantu abamnyama nje noma abantu abansundu khona amadlozi athizeni asemfuleni sicela konke isincengelele inkosi le yalapha emfuleni ukuthi ingasiphazamisi isiyeke sisebenze labantu abazothatha amandla la bowathole futhi. Angakayiboni into engayibona ingisabisa la kodwa ikhona into eniyenzeke nangifika la ngifika amanzi emancane kwenkathi kodwa noma sengiqale ngisebenza bese siqala manje bemaningi mhlawumbe ngithola esehla bengathi amatshe lawa ngishaya kodwa hayi amatshe alimazayo kodwa kuzwa ukuthi amathozi awabanzi manje. Ngicela ngibonisa ukuthi ukhona into olalelayo uma ngifike la ngizocela lapha ngikhuluma ukuthi ngicela ukusebenza manje. Akekho engathi ngingamkhulumela kulokho mina ngizoma nje okwenhlahla kodwa ngokuthakatha ngeke kube khona engakusho ngakuphola wakho mina nje okwenhlahla engikwaziyo nokuphamisa izithunywa mhlambe lamanye amadlozi mhlamba avalekile mhlawumbe uthini ekhulume mhlawumbe njengomuntu mhlawumbe osuke wathwasiswa uthothi akakwazi mhlawumbe isithunywa sakhe esikhulume noma ehlole. Emphophomeni uma ngizolungisa igubhu lapha njengoba ngeke ngathi eqaleni angikhuluma kunale mali ezipho esiphosayo kunamadlozi lawa besithi esenesithi awasemfuleni
labo basemfuleni-ke iwona sesiwancenga ukuthi awabhusele isigubhu noma awonile isigubhu amandla into yokuthi isebenze le afuna ukuyenza ngoba ngingathi kuhlukahlukene kulezi igubhu khona abantu abayilandela mhlasimbe bafuna amabandla amakhulu ukhona mhlawumbe abafuna ukuceba ingcebo uthola umuntu amabhizinisi amakhulu alihamba nje ibhizinisi lakhe mhlasimbe mhlawumbe unamatraki mhlasimbe unamafemu kodwa imali akwenzeki kwemali la sesicela mhlawumbe amadlozi akathizeni akuwo akekho umuntu onadlozi esemfuleni la kubo umuntu nomuntu khona idlozi akube la emfuleni ukuthi phela mhlawumbe ngeke uzwazo nakodwa nje yena umuntu nomuntu likhona idlozi akube solezocela ukuthi nalo aliphinde lisiphe amandla lesigubhu lesi bese siyaphinde siyabhusteka kukhona amadlozi ahlukana ngithi ahlukahlukile mkhona asemanzini kukhona utholthene khona abantu abathwasayo kuthiwa frebe emanzini ngoba kukhona abantu abasemanzini abahlala emanzini uma ngikhula kukhona okunye okwakukhulethwa izikhona ngoba ngikhulethwa semanzini kwangashiyo ngoba ukuthi kukhona abantu abazothi besemanzini khona abahleli emanzini esingazi ubabona kodwa emanzini akhona amadlozi awakhona ingakho nje uma kwenkathi isangoma noma inyanga zikhola utheni futhi ziye emanzini ngoba khona abantu abasemanzini febe bakhulumisa emanzini ngoba uma ngahlukanisa nje amadlozi akumuntu nasemanzini ngizokuhlukanisela amakhandlela khona la elimpofu eliyelo ngesilungu beli-blue eliyisibhakabhaka beli-green elihlaze ngotshani belimhlophe leli green lichaza lamadlozi alapha emanzini ingakho uma uzwemfuleni phathwa nanalo ngoba soncengwa laba semanzini mhlasimbe lowo mulo uma ezokhuluma emanzini ekwazi ukuthi ihambe nabo nasekhaya phinde bemezele ukuthizeni uma ezocela lawa asemoyeni asemkhathini asemoyeni noma asemakhaya asekhaya emsamo sisa lo yellow nalo blue lo blue lona uphinde bona owethunya yilo yellow okuphinde obambela amadlozi lawa angaphandle noma lawa esiphila kuona la emsamo yethu kuyahlukahlukana-ke nkosazana uma wena uze Imphophomeni kungenzeka ukuthi ufuna uqala mhlawumbe usezothize noma ibhizinisi elithize kodwa usabathe uyahamba khona into engenzeki khona ekuvimbayo kodwa awazi nekuvimbayo into yokuthi uqale ikhona kodwa akwenzeki ukuthi uqale femna ngize lapha bekhona ezoyidiliza ngoba lamanzi ayadilika njengodilika lamanzi lawa khona ezoyidiliza kuwena futhi nayo bisiyasuka ngoba Imphophoma uNkulunkulu meyikhanda uyikhale ngesizathu esithize ukwazi ukuthi nabantu bakhe bazoyisebenzisa bekhona into eyikhona esiyidilizayo thina esinamandla ukuthi siyidilize lapha Imphophomeni-ke zihlukahlukene khona enobungozi khona engenabo ubungozi ngizoqala nje ngengenabo ubungozi engenabo ubungozi Imphophoma nje wathola mhlawumbe amanzana amancane edlayo ngokuthi ayehla aseyimpophoma na kodwa uthothi ayinawo ubungozi ukuthi akekho usobaba wakho noma ayikho inkosi yakhona bese ngibuyela kule enobungozi ile nosobaba wakhona isikhathi esiningi ke ingane eziningi bekuthiwa ziyaduka mhlasimbe emfuleni noma mhlasimbe Imphophomeni ethizeni besuke ithathwa yilo sobaba wakhona kuze kufike mhlasimbe abasentshonalanga mhlambe noma abemthetho bezoyikhipha ngoba so lapha Imphophomeni akwenzeki Imphophomeni ingabikho indawo eyingoxi indawo le amanzi afesha ekhona mhlawumbe ngathi ayizibanyana njengoba sibona lapha emva kwami nje bakhona indawo eyingoxi uthotheni usobaba lo uyaphitha ingane eyifihle ngaphansi laphana ithola seyishonile yilobo ubungozi bePhophoma enosobaba wakho Lona-ke ngusizwe leli qhaweke lenze likhulu icala-ke njengoba lathatha ngozwane inkece kadokotela uMagwaza omelaphi wendabuko. Usizwe walengeka wathatha inkece engalinganiselwa ku-7,000 wamarandi isesigodlweni sikadokotela uMagwaza. Igama lami ngusizwe uthe ngangafika la kaMagwaza ngithi hambe 3 times. Ekufikeni kwami wesithathu ngizela ngosizo engangilidinga wakwangishiya esigodlweni futhi saphumile futhi la kwaba khona isilingo esaqhamuka kumina esaphumile kunemali eyayigcwele nje iphansi lapha esigodlweni sakhe la engathatha khona imali engathi sengiyibala la sengihambile ngayithothi ngango 7,000
Emva kwalapho ila kwaqala khona inkinga zokuthi ngingasalali ebusuku. Kunezinto ezinkinyayo sithi angibuyisele le mali emuva. Kwaba nzima impela ngoba kwaba isikhathi mhlawumbe esingangenyanga leyo nto yenzeka kumina. Ekwaze kwafika isikhathi la engathatha intambo ngiye ehlathini sengidecide ukuthatha impilo yami. Engaphazanyiswa abantu ababezingela nezinja ngalolu langa. Wagcina-ke sengixoxela umfowethu uDaba wathi hayi ake sizame ukubona ukuthi kukhona usizo esingaluthola. Sahamba saya ephepheni nasemsakazweni. Umsakazo iwona-ke owagcina uwazi ukuthi usihlanganise nobaba uNjinji ukuze sikwazi ukuthi silixazulule lelo daba. Sahlangana-ke nobaba uNjinji emsakazweni noma ngangalindele ngaleso sikhathi ukuthi uzoba khona ngitshela bazomfonela. Saficana khona emsakazweni. Kwagcina-ke kuphume isixazululo sokuthi yiphi indlela engingaxolisa ngayo ephutheni engalenza ngifike la ekhaya. Ila asho khona ukuthi ngizame ukuthola imali engango-200 ngiyishintshe iba ama-rand ngithenge nempuku emhlophe engizoya kuyo faka ulwandle konke lokho. Ngazama-ke ukuthola lokho ngahamba ngayolwandle ebusuku ngalesikhathi esishilo ukuthi angiwe ebusuku ngo-12 yokufaka ulwandle. Sengifikile-ke khona hayi ngephutha shuthe engalenze ngangalazi safaka umuntu wesithathu owangasiyena wesibongo sesifika lapho. Isikhathi sesikufaka lo inkukhu nale mali la ngawa khona. La sebetatazela bengazi ngoba ngisesibhedlela ngobenza ngagcina wacabanga umfowethu ukuthi akafonele yena ubaba uNjinji ezwe ukuthi kwenzakalani manje sasisolungisa lento kwasekwenzakala lo. Wasemtshela ukuthi hayi iphutha elikhulu elingenzile ukuthi ifake umuntu wesithathu kulento into ongasona isibongo. Bekufanele bona mase bengifikise lapha bangasondeli kube yimi engiyolwandle ngiyofaka lezi zinto lezi ayishiya. Wathi kodwa abangifake emotini bangisekhaya. La ngaphaphama khona-ke mina endleleni. La ngithole ukuthi umade ngiphumile endumbeni noma ngithi emakhosini ilapho engibone khona uma sengibuyela sengihleli ngedwa sihambile umfana uthatha imali ukuthi imali ayisekho. Imali angiqalanga naqala ngiqala ngiqhubeka ngasebenza ngoba begcwele abantu lapha egcekeni ngisebenza. Uthe qhubeka isikhathi ngabona noma khona imali engekho la ngibe sengibiza-ke ngoba ngihlala abafana abaningi lapha ekhaya bese ngibiza abafana ngibabuza ukuthi ukhona lo wangena emakhosini mhlawumbe wathatha imali. Cha bayiphika bonke ekuyiphikeni kwabo bese ngibusa ingqondo ukuthi bengike ngaphuma ngashiya umuntu langaphakathi wabayedwa akekho ngangimshiyile wawuyena kuphela umuntu engingamshiya lapha emakhosini. These ngiqeda ukuthi-ke ngisebenza abantu ngamfonela ngifuna ukubuza nje ngoba ngangeke ngithi thatho yena ngizobe ngiyamntshontshisa ngabe sengibuza wayiphika wabuza ukuthi wathi ngithatha kanjani imali emakhosini endaweni enjenganaleyana. Hayi-ke nami ngayisize ngezinto eyishoyo ngamyeka phinde vele kulaba la ekhaya basekhaya kithi ngababuza madoda imali niyibonile cha bathi cha. Okay qhubeka isikhathi ngamfonela lo mfowethu ngithi mhlawumbe ungozwesibili uqala lapho wangathi ngiphakamisela umoya la ekhuluma nami. Okay nganginaka lokho ngamtshela no ndoda ukuthi ngifuna uba neshow into engifuna ukuyenza angifuni ukuthi ngikulimaza mhlasimbe andiwena ngifuna ukuthi uyibuyise na ukuthi uyayazi. Hayi emva lapho wavala ifoni yakhe. Kwashona ilanga ngabo 6 ntambama test ngifuna abo 6 ntambama sengibuza ukugcina nabafana ekhaya sengiphinde abaqoqa futhi bathi nabo cha bayazi angenze noma yini mhlambe engayenza lapha endumbeni angeke bawasethi imali emakhosini uma befuna imali bangitshela mina. Ngithe sengibafonelile sengimfonelile yena wayidrop ifoni ngabe sengiyayeka umfonela. Ebusuku ngendlela umoya ophuke ngayo angiphuke kakhulu because ngabona ukuthi ngathi mhlawumbe ngithathe kancane mhlasimbe njengenyanga mhlawumbe seyingane mhlasimbe ngafuna ukukhombisa-ke ukuthi amandla nginawo lo ithathile ngoba ngangazi ubani. Emva lapho ntambama ngabo 8 ngibe sengiphahla ngoba sekuphela abantu ngiqeda ukusebenza ngibe sengikhuluma lapha emakhosini ukuthi emadlozini ami ukuthi kwenzakaleni la endlini
uthe ngabo 11 ebusuku ngahamba ngaya lapha ofanele ngenze khona into zami ukuthi kuthathiwe lapha nekhaya phela umnyaka wami kwafanele ukukhombise lapho ngicabanga ukuthi mhlambe kwaphente engangatele enyangeni mhlasimbe ngibe sengifonelwa ubhuti wakhe engitshethi banenkinga umfana wakhona akalale angisabe ngikhohle ukuthi wathi uba igama lakhe bese sengibatshela ukuthi no angithandi ukukhuluma nawe bhuti angikwazi mina and umfana wakini ungideleli kakhulu angimazi bethu mhlambe ezinyanga la eThekwini mhlambe befuna ukungitesta amandla ami manje ke aqhubeka sibambe nje kanjalo ngabe nami ngivala ifoni njengoba wenza umfowabo kadlula insukwana nje ezimbalwa ngibese ngifonelwa isiteshi esithizeni somsakazo ngafonelwa enye indoda lapha yasikhuluma nami yangicela ifuna ungibona ngesizathu esisoso ngiqale nayo ngayiphikisa ngathanda ukukhuluma naye ngoba lotho wathanda ukukhuluma lo ngicasulwe kakhulu emva kwalapho le ndoda yangincenga ukuthi ayicela sikhulume icela ngifike emsakazweni wayo ngafika ayisakhulumisana walibeka lonke udaba wangehlisa umoya indlela ngihlisa ngawo umoya uthini nami sivumelana or ngixolele umfolo kwakuthi ke ngithi mina ngixoli mina ngayithola imali yami ngizoxosa imali yami bese ngiyaxola bese bamane ngemkhulu ake qhubeka insuku ngesevile landelayo wangidibanisa naye lo mfolo ake sakhuluma saxolelana ngase ngisikhipha ke nami kodwa ke esami isigwebo ngathi ngicela ukuthi ehambe elwandle uma eseyelwandle uzofika lapha ethatha imali e200 benze amarandi egoqema ngento ngentsha emhlophe ephathi nenkukhu emhlophe efeshiye elwandle then izofendela kumina zosingamdedela lokho ngoba wenenkinga wayengalali kukhona amadoda ayemkhuthaza ukuthi ngiyayifuna le mali emfaka nje induku ubuthongo bungabikho kuthe sihambile wayelwandle ngizozama unqabela nje indaba yami kuthe sihambile wayelwandle bamphelezela mina ngasho kanjalo anthi mina ngicela ukuthi bamphelezela besale bekudeni naye yena edolwandle uma efika edolwandle efenze into enthakayenza bamphelezela bona ngiyacabanga ukuthi nowabona ungabonwayo elwandle ngoba waquleka elwandle bangifonela bo 12 kanje benjethi uquleke ucela umusa esibhedlela bengamusa lesibhedlela athi mina anzowazi umusa esibhedlela nenenza iphutha ukuthi nihambe naye bethembe nihambe yedwa njengoba ngisho njalo bengazi izizathu ngoba yini indlela engisebenza ngayo mina leyo bahamba la bamjisa bayikhaya ke wafika wavuka ekhaya bangifonela ngakusasa kuseni hayi no se right ngicabanga ukuthi udaba lami laphela lapho kodwa nje wasizakala yena ngoba ngafonelwa futhi Isicaba-ke sobe sasixoxa nodokotela uMagwaza ukusichazela kabanzi ngomsebenzi wakhe. Ngiyabingelela ke emakhaya, ngibingelela ke ababukeli bonke ababukela lolu hlelo. Ngizoke ngizichaze nje ukuthi ngingubani ngivelaphi, mhlasimbe nomsebenzi engisebenza ngaqalaphi kwakwenze njani. Igama lami nguXolani waMagwaza ngokuzalazala eMelmoti eNdundulu. Ngisebenza ke la ubunyanga noma ngiyinyanga. Ubunyanga bami ke abongiqalanga nje mhlasimbe bavele bakhona. Qale ngani ngaphila njengo bonke abantu. Lephileni kwami njengo bonke abantu. Ngasebenza amatoho ngiphuma esikoleni. Kwase kuba ukuthi ke amatoho awahambi kahle kodwa ngingasazi sizathu ukuthi yini lena eyenza ukuthi namatoho angahambi kahle. Nabantu babengiphethe mhlamba belungu bebengiphethe singatholani kahle kodwa ngingasazi sizathu. Wahamba iminyaka kwathi ngabo 2006 2007 ngasebenza umsebenzi wokukhanda amafoni khona bengisebenza phela kukuhle kodwa anginenkinga ukulahlekelwa imali ngingazi wenzakalani kukhona nje ezinye izinto ebheke eceleni engazazi ukuthi ngayichaza ngezithini ngathatha ubaba wami saya kwenye indawo kwavela ukuthi kukhona umsebenzi noma khona isikhwama ufuna sithathe kwakuthi ke mina isikhathi leso engqondweni yami ngisesenomngane kukhona abanye abafowethu abanye bengihamba nabo even emasontweni bengitshela ukuthi mina ngiyinyanga kodwa ke mina ngokwami kwakuyinto engangayithandi ngoba ngangibuka hlasimbe ezinye izinto khona into engangayithandi ngeke ngichaza apha emoyeni kodwa ke kwahamba ke kwakhona isiguli esithizeni sangibamba ukulashwa kwaso kwawukuthi singikhombe bunyangeni kwathi ngo2009 ngaqala into yobunyanga ngihluphekile ngokuhamba ke ngihamba ngiyangapha nangapha ngifuna bengilungisela into zami ngaze ngabuya even nawo Swazini kuma nje isigodi esinyanga yakusona sasempini eSwazini ngasizala nje ngisizala ngayo kodwa kwanganeliseka
kwahamba ngadibana nomunye ubaba omunye futhi wasesekhunda lo baba lona wangisiza ke ngengimusho mhlambe isibongo sakhe kodwa wangisiza kwaze waba ngiyakuthatha ubunyanga ngaze ngabe ngilapha njengamanje bangilapha lapha ke ngila eMaranhill kwandengezi indawo kuthi khona se-coffee farm ngisebenzela khona la zihlukene izinto engilapha ngazo ngithi nje noma ngabala izigulo hlasimbe ethizeni ngiqale njengoba ngike ngaba kwesinye isikhathi ngachaza izinto engizenzayo ngiqale abantu abagulayo ngiyabalapha abantu abagula ngemeqo abantu abagula hlasimbe nge-stroke ngiyabalapha abantu abanye abanenkinga mhlambe kuphambane nomqondo ngiyabalapha nabo lo bantu labo negulo ezincane ethizeni ke engeke ngisayibala hlasimbe ngonxa yesikhathi hlasimbe njengoba ababukeli bebuyele emakhaya ngeke ngilokhu ngilanda kude bese kuba abantu ke abamabhizinisi njengoba ngingachaza uma ngisemfuleni noma ngisempomphomeni uthini ngiyabasiza abantu bamabhizinisi la ekhaya kwakhona nezigubhu la ekhaya siqinisa izimoto ngoba abantu bayantshontsha izimoto siyazivikela nezimoto futhi phinde futhi nabalahlekelwe la ekhaya siphinde sibasize kuningi nje lokhu esingakwenza noma mhlawumbe engacacisa esikwenzayo la ekhaya engaqwashisa ke kubantu ke laba abasebeze kuthina njengabalaphi bendabuko kukhona ke izinyanga ke ezisiphoxayo ezinobugebengu phakathi ezifakisa abantu izimali bethi abantu abafaka abantu ama-account izimali abantu bengazi ukuthi ezane lezo imali lezo ukuthi phela bayayikhipha ama-account abo kodwa okukhulu ngifuna ukuthi laba abathi bafuna umhlahla ababhasobha abantu abathi bafuna icubu zabantu amathambo ebunyangeni asikho isicubu esifunekayo amathuba lapho uma usenza icubu zabantu sewuyathakatha lapho ngiqashisa abantu ukuthi abantu bakithi bengahambi beze behambe beyindaweni mhlambe emakhazeni kephi bethi bofuna amakhanda abelungu cha ihamba kanjalo amakhanda abantu bakithi abamhlophe ngokwebala abangakwenzi lokho asikusebenzise ebunyangeni lokho akukhona ukulapha lokho ngiqashisa abantu bakithi kodwa abaqaphele lokho kakhulu ngitholakala ke kwandengezi e-coffee farm enombolo engisebenzisayo 073 69 80 ngicela ukuyiphinda 073 69 80 bese bakhona ispeed ethi 067 610 5335 067 610 5335 izona inombolo engitholakala kuzona lezo abathanda ukubheka ku-Google bangibheka bethi bambelihlaza Magwaza bazongithola. Siyakhuleka bogogo bomkhulu siyakhuleka shishane zomoya siyakhuleka nabakithi sikhuleka kwaMagwaza amanqono ejuju bakhotha amgezile umuntu osiphoto bayikhusi khona naba bawaZulu endaba ezisemagabeni basekhawa mama sikhuleka ina ishishane zomoya sikhuleka intumantumana adumizizwe inhlanhla bamamela sicela ukuhlola amadoda sicela ukuhlola abafana abafishane sicela ukuthi sikhulume ke indaba zabantu nayo indoda le ifuna ukuhlola ngakho bese niveze ke lokho kuyimfihlakalo egameni lenhlahla egameni lokuhlola aye usemakhosi. Hey. Kunjalo ke madoda. Angazi ke mkhulu nawuthi ufuna ukuhlola kodwa uthela umuntu okhuluma mina ngabe siyakuthatha wena njengendoda lena ngabe sifaka lemfuleni ngathi mina sikufakela lemfuleni. Wathi umuntu okhuluma mina kukhona lena namanje lesimnyama noma lena elithunzi lehamba nawe wena njengomntwana engabe mina ngithi wena ngabe ngisusa nje ebantwini ngoba kukhona into lena engaphinde bengathi neyakwehlela ngoba phela namanje wena nawuthi wenza into zakho khona behambe bese ziyavaleka khona uthe uma ukhuluma kumina eMagwaza akhuluma kahle phela le ndoda lena kodwa ikhonto lena befuna bethi ngabe sibeke unhlahleni kodwa waseqhaza ukuthi ikhonto lesimnyama lena bese isusa thina ngoba kukhonto elithunzi phela lapha nekhakini mina ngiyabhideka uma hamba abantu lapha emhlabeni kodwa manje wathi ngabe nithini mina ikhonto ukuhlamba lengenze kahle ngakho ngithi mina ngiyakuthatha wena ngikusemanzini noma ngikusemfuleni bathi ikhonto engabe ngiyayisusa leli thunzi lenelibi uthi uma ukhuluma mina kodwa wena uke wahamba phela wena ufunda ngathi umsebenzi wanda manje kuphinde into yakho ziyajika nasendleleni aziphinde ayifuna ukulunga uthi uma ukhuluma mina wena uthena uthonde emsebenzi kodwa umsebenzi lena engakunelisa noma engakugculisa ngoba phela bekufanele vese into lena bikuphambanisa nemali noma iphambanisa nelo bunhlahla bakho kodwa uthe umuntu okhuluma mina bethi nasilanda umuntu ugogo wakho wena bona bethi ngabethi ngizocente ubunhlahla kuyena angazi ukuthi uzangizwa nebaba uzoke uthwe nqampu noma Magwaza akusinjalo bese siphinde saphambili
Yebo baba ngiyezwa kunjalo lokho kushoyo. Mkhulu wena kufanele uthi namanje bengatheneke uyathola into usizo zakho bengathi uyemfuleni bengathi uyahlanjwa wendoda kufanele uthole into engathi inkukhu bengathi sifunde inyongo phakathi ngoba iyona ezophakathi siyakuhlamba ususu lamathunzi lapha kuwena ungithole nobulongo ukuze bathi kukhona indawo esiyibambayo ukuze into yakho bese ngathi ziyacaca. Yebo baba ngiyakuzwa. Mawufisa ukuthi ithimba lethu livakashele endaweni yangakini enenkinga, thatha le namba ebhalwe phansi. Kwasukasukela. Mbukeli, siyaliqoqisa uhlelo njengamanje. Sizobonana ngeviki elizayo.